kuseriwa nkarhi ku lo sala ntsena 5 wa timinete ku ba awara 7 mixo riperile yo hi nhlikani President wa Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a endzerile tiko ra Venda ku ya burisana hi ta ndlandlamuxo wa ikhonomi. Vativi va swa timali va ri va na ntshembo leswaku ta va na vuxaka bya kahle exikarhi ka matiko lawa yambirhi. Hayi hiseni mahlweni mahungu. Ntlawa wa muganga wa le xitepeni wu terekile mfundhisi wa kereke ya xigubu la nga duma misava hinkwayo ku jika. Ntlawa koxa leswaku mfundhisi u fanele a hlamusela leswaku kereke leyi ya vona xigubu ya tlithatingani tanihileswi va nga talisa ha swona. Naswona murhangeri wa le xitepeni Bumbu Xitepetepe u ri hikokwalaho ka yini loko va jika ekhoneni va nga indicate. Inkomo.